Салом алейкум. Одама мепурсанд тахта каден, тахташ ҳастай? Мана тахтае. Ҳами тахташ, ҳами структураш гулш меган. Ҳами гул дора. Стол уже мана фрезер зада дидам. Инҷа уже чи станок да даровардаги? Тариф кардан неку стол. Ҳоли напухтаги дия бу. Ин материали 2 сола, материали 2 сола. Атаги пухтаги неста. Сабукиш ҳам ганда сабука. Ба чишам звукаш. Ҳами звука. Сабука. Сабукша. Тариф мекунад, ганда сабукчида. Ин тагаш бидин. Мани чиш худиш танаш 2 сола. Инҷа шахисоб кунем меша. Тагаш дидем мане. Майда шуде мондagi уже. Мане. Ин тараф нишон тед? Мане, ин тараф шумо. Калонтар. Ин тараф уже пухта рафтост я? Тагаш кете. Шкофиш, ҳам шкофили вуд палонияда мешава. Ин вақтш кити гум шуда мерава. А так ин 2 сола. Дарахти 2 сола ки барои ми камтар ҳаст. Агар ин 3 сола 4 сола мешуд, пур мешуда мера. Баъд ҳама медонад солуша мешбура. Мани 1, мани 2 Не, сола. мана. Уже якта курик тамом. Не, мани 1 сол, баъд мани 2 сол. Не, инҷа вай мане якта тамом. Дидем? Не, ин дарахт 2 сола ҳисоб мешавад ку. Мани ҳисоб кунем. Мани 1, ин 2. Ҳамхе? Шумо инҷа ҳисоб кунед, ман инҷа ҳисоб кунед. Ҳамхе бародаро. Ҳами чӣ мегӯям? Ният карден ё шавқ дорен, замин дорен, возможност дорен, бюджет дорен, пожалуйста, касе ки интересоваться мекунанд, любой точкаи Тоҷикистон рӯйтон мекунем, раво мекунем. Манинаш 2 солае. Мани 2 сола. Ин чанд сола бу ин? Ин 2 сола, иншам 2 сола. Так, дальше. Баҳори ина бурда гирифтаги будам, дидеми? Ин 2 сола 1 сол уже ғавсеша гирифт мана. Не, ина баҳорда буридена. Буриден ба и мани тана 1 сола буд дальше. Ҳамхе? Агар набурем, агар дидеми, чиқтара диаметр. Диаметрш. Гирифтем мана 20-22 ҳаст я, диаметрш. Ин шантон. Ин сортои шантон. Инҷа ҳамашон шантон. Ҳами бисёриҳо мегӯянд ки шантон чӣ хела, шантон чӣ хела. Шантон ҳам 100%, 100%. Бу дальше ман инҷаро тамошошо мекунем. Ана. Инҷа технический средств кадаги. Баъд технический средств барои проба 2 тара мондаги. Уже ҳами 2 тара ҳами чӣ мегӯянд? Нормальный камон шудеса. Хай, алоқа бироен, занг бизанен. Раво мекунем любой точкаи Тоҷикистон.